Selo Medveđa nalazi se na levoj obali zapadne Morave, 7 km od Trstenika i poznato je po vrednim vinogradarima, kalemarima i povrtarima. Međutim, pre skoro 300 godina Medveđa je bila poznata širom Evrope kao poprište dve vampirske epidemije koje su uzburkale javnost. A srpska reč vampir se počela koristiti širom sveta. A kako je sve počelo? S jeseni 1731. godine seljani Medveđe su se obratili komandantu Jagodinskog distrikta, potporučniku Šneceru, žaleći se na epidemiju vampira. On, sumnjajući na kugu, šalje iz paraćinskog karantina epidemiologa doktora Glazera da istraži slučaj. On u Medveđu dolazi 12. decembra, pregleda stanovnike i njihove kuće i utvrđuje da nema ni traga zaraznim bolestima. Stanovnici, kod kojih je bio prisutan panični strah od vampira, tražili su da se pristupi iskopavanju leševa koji su bili osumnjičeni za vampirizam. Ili će se, kako su zapretili Glazeru, se iseliti preko Morave u Tursku. Glazer je pokušao da razveje njihovo sujeverje raznim objašnjenjima, ali prestravljeni Medveđanci su bili uporni, pa se pristupilo iskopavanju leševa. Glazer nastavlja svoj izveštaj rečenicom. Prva je iskopana Milica, žena od 60 godina, crtica vampir. Dakle, iskopavanje tela je na austrijskog lekara ostavilo takav utisak da je prihvatio verovanje u srpsku legendu o vampirizmu i upotrebio srpsku reč vampir koja je označavala krvopiju. Slično se nastavilo sa iskopavanjem i drugih leševa. Kako Glazer nije imao ingerencije da dozvoli seljanima da se sa vampirima obračunaju na tradicionalni način, probadanjem tela glogovim kocem, odsecanjem glave i spaljivanjem tela, obećao im je da će izvestiti svoju komandu u Beogradu, koja će poslati komisiju da dodatno istraži slučaj. Ta komisija stiže u Medveđu 7. januara sledeće 1732. godine i kao rezultat njenog rada nastoje Visum et Repertum. Nesumnjivo najvažniji, najstariji medicinski izveštaj istraživanja tela ljudi koji su osumnjičeni da su bili vampiri, a izveštaj koji će uzburkati Evropu tog vremena. Iz tog izveštaja saznajemo da se prvi slučaj vampirizma desio u Medveđi 5 godina pre toga i da je za njega odgovoran izvesni Arnaut Pavle. On se doselio u selo sa juga i doneo je u selo priču da ga je progonio vampir, koga je on ubio, ali se plašio da će se povampiriti. Kako se posle njegove iznenadne smrti desilo da je umrlo 4 čoveka u selu za kratko vreme, inicijativu je preuzeo seoski Hadnak koji je imao iskustvo u borbi protiv vampira. Iskopali su Pavla, kome se iz očiju, usta i nosa cenila sveža krv. Kosa i nokti su mu porasli i kad su ga proboli kocem, ispustio je strašan krik. Spalili su njegovo telo i smatrali su da su se oslobodili vampirske napasti. Ali su se prevarili. Sada je vampirska zaraza krenula od 2 žene, Milice i Stane. Za par meseci umrlo 19 žrtava različitog pola i uzrasta. Seljani su se u strahu okupljali u jednoj kući po nekoliko porodica da bi zajedno proveli noć. A dolazak komisije koju je predvodio pukovski hirurg Johan Fihlinger u pratnji dvojice kolega, dvojice oficira i komandanta Stalačke vojne komanije Jovana Glišića je bio pravo olakšanje za njihov horor. Komisija je pristupila razgovoru sa starim hajducima iz sela od kojih su dobili informaciju o Arnaut Pavlu, zatim su počeli sa istragom na telima koja su sumnjičena da su vampiri. Za 13 od 19 tela ukupno ova komisija je napisala da se nalaze u vampirskom stanju, da se u njihovim krvnim sudovima nalazi sveža krv,
da njihovi unutrašnji organi ne pokazuju znake raspadanja i da njihova tela ne prati miris koji je karakterističan za tela koja su provela 3 meseca sahranjena u zemlji. Sva tela su spaljena, obezglavljena, a pepeo razvejan u Moravu. I u Medveđi se više nije čulo za vampire, a u Evropi jeste, i to još kako. Vizum et repertum poslat je na carski dvor u Beč, štampanju u svim naučnim časopisima u Evropi tog vremena, kao i u raznim almanasima koji su bili moderni. Nemačka akademija nauka 11. marta 1732. godine zasedala povodom pitanja srpskih vampira, kako se ovaj slučaj popularno nazivao. Za kratko vreme je napisano oko 40 doktorskih disertacija iz teologije, medicine, filozofije povodom ove teme. Mercure de France iz Grenobla i London Magazine prevode Vizum et repertum i štampaju ga o događajima iz Medveđetog proleća bruji cela Evropa. 1734. godine Oksfordski rečnik uvodi reč vampir.